بخير هاتن سپاس دکم ایوار باش سرچاوه دسپیک جبو و شایع ام پیروز دکن براستی جی دو گلکی لسر هات نقاش کرن و بگلک ملان و جی هات دیتن لی از خوازم جوشی بپرسم یعنی در چون جی کیجان بشانا بون جی کیجان فاکولته هم بون یک جی او پیامین کلوه داره هاتن داین اتمسفر کلوه داره هون بچه آوایی پیناسه دکن دەستپێکێ دێ سوازم تشتێکی بێژم بەری پەرسێ بدەم ڕاستی ئەف پیرۆزباهی نە تەنێژ بۆ زانینگەها ڕۆژئاوایە ئەف پیرۆزباهیش بۆ سەرکەفتیên شۆڕەشا ڕۆژئاواییش بۆ vî gelê گۆلبەر xweda ku bikare bi xwendekarê wê ciwanê wê zanista xwe li pêş bixin rastî ev derçûn derçûya pêncemîn ya zanîngeha rojavayê heman demê gelek fakulteyan xwendekarê xwe derbiçin em dikarin bêjin 10 fakulte ne û du peymangehin ji bilî fakulteyê din nehvebûne hîn derçûyê wan çênebûne yanî hema demê em dikarin navê hinek fakulteyan bêjin fakulteya ziman û wêje fakulteya zanistên civakî fakulteya zanistên xwezayî û teknolojî ya petrol ya olî ya endezyariya ekolojî em yan bêjin peymangeha bilind a ragihandinê peymangeha darayî û ya rêveberî darayî û rêveberî heman demê jî mafnasî gelek fakulteyê me rastî xwendekarekî bi cewş û rewş tevlî vê şahiyê bûn teqrîba 211 xwendekarî ev bawernamê xwe bi dest girtin rastî moral do em yanî her kesî dît ji millet dîtin ji gelên li derve dîtin ew cewşa giran ew sedemê serkeftiyên got xwendekar di pêşeroja xwe dîtin tevî her kes dizane got xwendekarên me rastî di astengiyan de derbas bûn di nava şer de bûn di nava zehmetiya de bûn nava aloziyan de bûn tevî wilo jî bi saya berxwedaniya şervanan bi tekoşîn û berxwedaniya gel bi fedekariya şehîdan yê got ev yekemîn cihê rêzgirtinê ji bo me ye got em cewşa xwe jê digirin dest xwendekara dikarîbû tevlî vê şahiyê bibe û rastî ew derçûya xwe diyarî wan kirin got dîtin ew kesên yekemîn got pîrozbahiya xwe bigihînin wan şehîd bûn piştre şervanên got li qadê çemperê şer dikin ji bo got bikaribin pêşeroja van xwendekaran ronî bike باشه یعنی نه جبلی او اتمسفری کو اوا بوی دبن دور پیچه ده اف خواندنا چه بوی دبن وی شری ده پرورده نهاتی سکناندن جدر وی ویجی یعنی نه گلک از دبیجن پر نای قبول کرن دیپلوما کو هاتی داین بتایبت جالی شامی و هنک نقاشیم وی رنگی تکرن جالی فرمی و دوی واری ده تکیلداری وی اون دکاره چی ببیجن جبو درچوین زانینگه جناشون ده مروف دکاره چی پیش بینی بکن راستی تشتکی خوش تا گوت زمان اجی تشکی بیجم امل بندی اری کرنا گلک دولتان با مشورش خودس بینت کر مزانینگه خو ونت کرن ما دبستان خوشی پرورده خو دوام نت کر جبو ویجی جبو افقاس هجمار خوندکار گودر چونه پرسفتی داین یعنی بگومی بکن پرسفتی داین خوندکار یا گرینگتر جبو وی زانسته زانست الکوی دریبه مروف دکاره فیر ببه مروف دکاره پی جیان بکه جبروی که نپیویسته روابونا خوش تی دولتین ببین حتی هم بکارمن خوندنا خو بزمان خو بکن یان جی بچاندا خو بکن یان جی بحسرا خو بکن جبروی که راستی تکلداری تکرن بلکه هر کس دبینه جی ریفبریا خو سر حتی کی جان آستی تکلی خو بگلک دوران دکه جبو بکاره به جیانه که باش جبو ملت بده دیار کرن جانه که بکاربن براوابونه که جیان بکن لی او روابون جبو منا آستانگیه یعنی نگوتنین ام دبیجن جبو هستین مروفان بدن خویا کرن لی او هستایا ها دیار کرن او تبلیبونا خوندکارا ها دیار کرن گوشبو ما زمان ما چاندا ما روابونا میه لی نابه آستانگی گو ام تکلیه خو بگلک
دوران چه بکن چه حکومت سوری نوبه چه حکومت دروی سوریه بن جبو خوندن جبو زانینه ام به هر کسی رو تکل دارن گول سر بنگه کی شورش همه بن پیک نکه سر بنگه کی گو هر پیک هاته کی قبول بکه بزمان خو به چاندا خو به کلتر خو باش اوین احمد جیگرا هفسروکاتیا زانیگاه روجا و ام سپاسیا ود کنو تبلی بلتنا مبون او برسزان پرسیم سپاسیا وجید کم سپاس